Nah, kini mare meme demam. Nah, dang luhungan jani pianak meme makajang suba mepundoh dini. Meme kalau matakon nih tugas tanggal 14 gas nih suba nyoblos. Suba nyoblos ke TPS. Nah, jani ada masih meme matakon pianak meme dini. Memen cendengi sebe coblos Wih, nah kita beja cuma nage nak mencoblos nah tugas tanggal 14 tu jak liu toleh meme nak cende nak dua bajang beli coklat tugas saya tanggal 14 tu hari melentin tu oh Valentine nah kita nyen malu ne jani meme mai lakar mesatwa satuan meme ni dua reja adalah unduk ni duung kuning di ngehang nah Om Swastiastu Om Swastiastu gitu nah mare kanggo cekanti kijang jet memeng orang Om Swastiastu nah ada kone ketuturan satu bobotoh kembar madan ipuda geginane dua metajen dogen kanti kedua desa dui dua yang bobotoh memiut nah duga seibidan iya ngelah kurungan tuah dadua sake wale sesuka te pepesan ia menang metajen cengeliu nang kone ia ngelah siap tu sing hitung pengarga mahal cek mekecang belina oh ada siap uang kas gading bangkarna ada masih siap uang kas aku pak tuh doa siap ane mau les utama tuh siap ane mau warna putih sake wala di kampene dua habesi akate bulune ane mau warna barak kading buen sado sisik batis ne kelong buka kate ide ne teledunginya mata ne linglang sake wala buik maya tangarin done nempurin nah kedo keutamaan ulah siap nih pudak ken nangi pudak tu sing sayang jika dirasa sayangan siap nih bandingan teken kurang nih nah keceritayan nih jani ibu dak ngelah kone kurenan sedang beling gede ya diastun kurenane beling gede cek sing suut nyampatan tai selet sanja lemah pedang cek tai dogen sampatan nah pangi dedane uning ke uleng mare bangun pesemengang sube ngundukan siap ngepuang siap mandesen siap buen manine lantas medesen siap nah uneng dan medesen siap medesen siap dulu ire mogocel ben sado nudo siap apa anggon anaknya nudo siap ada nganggon tuung koka nganggo ulat keteko ben sado pi mamahan siap nih pudak hobi nawa pesan ada ngamah kacang hijau jagung seraya seselikan pih agak tadi siap nih pudak tuh itu wahi siap aneh sih dan nyiapa kena nih ibu dak nah keceritaan nih jani ibu dak kone lakar luas kamu metaje ke dajang bukit
ngajak ya juru kembar, ngajak ya tukang doh, ben sadek kombek ne mesal-sal modal-dal misi pipis kanti sing kidang nekepin. Oh, ada pes laka misi masih perak gemprong, ben sadek pes bolong bengol, cak sing kagum. Nah, sedondene ibu dah luas ada kone bebesen teken kurenani kini kone bebesen ni. Oyon, yon, mai ke malu yan. Nah, dinane buin mani beli lakar luas matajen kemunyen ke den bukit. Nekene lantas nyai beli gede buka jani. Sekan jani beli mopi tutur teken nyai. Beng-bengang kupingi sekenang yang ngeresepang be. Nah, yen muani de lekat pianake melahang miara pangade lamun berarti sentane pangade ngewarisin dedeman beli nih dadi bodoh sake wale yen lo de lekat pianake jagda nyai lebihan mopina jag pragat matiang tak tuh bang siap kurungane ngamah. Apa kerana wakil sing demen ngelapi anak lo? Apa nyai nawang? Idewe tuyo ngedenang doget subuh lantas ya baca liu anak tak kemangguran lantas ya ngantek bisa gani memanjakan bijak lacor ngelapi anak lo gitu nyempang nyai nawang. Kedo nyen pebesen kuren ibu dak tegen kurenane. Nah, ne jani kengken. Lanturang meme male satuane. Pih, yen meme teh ngelah kurenan cara ibu dak jela ada nepo. Nah, gitu. Nah, gelisang satu enggal, ne jani ibu dak kone subeluas metajen. Jak mare meketelun ye luas. Saget lekat kone pianak ni ben sade lekat elo meh adik kene lacor titiak manu madip cak sing ambat sedih kingking meseselan kone kurenane budak. Lantas ajak ke kone pianak ne kemu ke jumah dadong ne lakar kin sanang marane keditu maka siap kone memini lo anu kapo abang nyai mai celo dewa ratu jak panak puso ajak ke mai dadong yang ngajak tuh cek kini cucun dadong nah dadong yang ngadanin adanin dadong ni tuang kuning neng yang malu nak kengken nyai teke mai ngeleng aduh meme kene yang nondok keme ada yang pebesan ibu dah orang inanya nih jangan mati yang bi anak nih lo bang kone siap nih ngamam ya aduh nah cetet nih meme yang malu ngajak bi anak tiang nih nah kengken meme jabang mau urip kan bi anak tiang me boy anu kengken jauh meme ngelah mantu segar apa mantu bodoh tatanan. Nah, memangnya ngajak malu jeneng momo kalain ning wedang nyen mai ngabah nyonyo nah momo kalain. Nah, gitu kone. Laut kurenane budak ngenggalang ya mulih takut teken pihak kurenane sube cuma. Puih. Mare duduk panumaya buka telun. Saget mencelek ibu dak teke. Didu ya kalah pipis ni telah cor maning
matane sumbrah nakonang pianak nih. Oh yan, paano pianak yan? Yan cara beli jok subuh pasti mo ani. Sing benar kita yan. Beli pianak lo lekat beli subuh yang bang tiang siap beli ngama pada mau bede beli. Bang awake kegereok. Lo dengar mungkin siapa lo saja kita lo saja beli. Woi, pobab nyai bandi nyai ngelepasin pebesan wake nejani aleh galang pianake ajak mulai kau matian. Ngalang kone kurenane pudak ngaleh ni tuong kuning saget dapet tangan ni tuong kuning sube jege sergap sarwa busana lantas ngenggalang kone ajak ke ni tuong kuning mulai marono kajumane jong ngenggalang pudak nyomak pengiris laut nyangkol ni tuong kuning ajak ke kemu ke tengah halasi. Nekat di tengah halasi jodoh gange di bongkol kayu nih dan samandana saget ada dari olas sane nyawap nih tuong kuning der silurina aji ke depok itu lantas si budak memotong pitu sahasa nyacah ke depok entokan tidak ada laut dia mulai banget siap nih nama. Nah, kecerita yang nih jani siap nih pudah telah kone mati ulian nama gerubuk kedu lantas si pudah tulung dewa ratu pianak mati siapa batu tumben mas ado bisi kecas kene ndak lencah. Nah gitu kone budak bidu lantas ieu nyongso tur ieu nyakit hati ngemasin ibu dah mati. Nah pianak meme jak mekejang di ngahang nih meme jani mebesan loh muani lanang istri piana iragane ento nak patah pesue can yamu hidi nih jani sekan masih meme mebesan sampunannya nulat do pari laksana nih budak dadi bobotoh nabi maleh nih cerek ini ngelah cita-cita dadi bobotoh sampunang ge rian kan memotoh mumui etohin. Oh, ada gua maleng kuat satu bawa suber. Om Santi Om.